nini cia UDA cituĩkanĩirie matũra ma Njoro kaunti-inĩ ya Nakuru, gũkũ mũnini wa President William Ruto akiuga muoroto wa ũtongoria wa UDA nĩ kũiga thayũ na kũgacĩrithia mĩikarĩre ya Kenya kũhĩtũkĩra ũheani wa mawĩra na ũkũria wa wonjoria. Mimi nawaambia vile tulipanga na tukaweka mkataba hapa Nakuru, hatutaki tena tupiganishwe na siasa. Sisi tuko na vita ya kutosha na mambo ya umaskini na kupanga ajira ya hawa vijana. Abuge Aisha Jumwa, Gathoni wa Mushoba, Rigathi Gachagua, Kimani Ichung'wah na seneta wa Nakuru Susan Kihika nĩ amwe a atongoria arĩa maumagarĩtie Ruto gũkũ makĩũria aikari gũgaikia kura ya UDA kuma gĩturwa kĩa MCA o nginyagia gĩa president gĩthurano-inĩ kĩnene gĩũkĩte. Wangapi wameamua tutaingiza William Ruto akuwe rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya? Watu wangapi wamesema viti zote tutachagua kwa tikiti ya chama chetu cha UDA? Harambee! Kusema miaka 10 yetu, miaka 10 yake. Mumepindua? Bado mumesimamia hapo? Mumesema 10 ya Ruto. Hebu nione ni wangapi wanasema Ruto tosha. Tunataka leo tuwaambie chama cha UDA ni chama cha amani. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Tutaweka amani. Wananchi wa Mauche, mwaka unaokuja wa 2022, chama mnashikilia gani? Na president na yeye mnashikilia nani? Na governor wa kaunti ya Nakuru mnashikilia nani? UDA! Kazi ni kazi! Atongoria aya mateterithitie atĩ karĩko ka mĩaka 10 ya ũtongoria wa President Uhuru Kenyatta na ĩngĩ 10 ya William Ruto no nginya merutanĩrie gũgakinyanĩria. Ngĩribotera Inooro TV, Getwa Karo Kinyugo Mwaura. Teknolojia na taaluma zile zingine.